Mbukeli weKhaya TV, asikubingelele sikwamukele lapho ubukele khona ngasekhaya. Sikuphi namhlanje sikaMkwena, umziki okhona la eMlazi kwa-U, lapho kwehlele khona isigameko-ke esibuhlungu kakhulu-ke uthola ukuthi-ke okusolakala ukuthi-ke ilunga lomndeni-ke libulawe-ke othandiwe walo. Kodwa-ke njengamanje-ke size emalungeni omndeni sothola kabanzi udaba ukuthi-ke isigameko senzeke kuphi-ke, senzeke kanjani. Njengamanje-ke sikhona-ke la ekhaya kaMkwena, sinelunga lomndeni-ke elizosichazela kabanzi-ke ngodaba-ke luke lavela ey'nkundleni zokuxhumana-ke nakumaphephandaba wonke ahlukahlukene-ke ngesimo esehlakele khona le ngaphakathi ekhaya-ke. Obingelelayo-ke uthandanani wakaMnguni, sisi asikubingelele sikwamukele ekhaya. Yebo sanibonani. Namhlanje sikhona la kwaMkwena sizothola udaba olenzekile. Ungabe isigameko esisibone ey'nkundleni zokuxhumana kukhulunywa ngaso, ungaqinisekisani ngaphakathi kwekhaya ukuthi sikhona? Yebo sikhona. So sitholile ey'nkundleni zokuxhumana futhi nasenkantolo besizwile ukuthi udaba lihlalile. Ngicabanga ukuthi mengalenzi iphutha lihlale ngoLwesine malana-ke nosisi wala ekhaya-ke okunokusolakala ukuthi-ke impilo yakhe ithathwe umuntu asondelene naye. Mhlambe namalungu omndeni-ke ukuzwa lesigameko esifuze lesi-ke sifike kanjani kunini? Usisi yazi ngibuhlungu wahamba eyakhona kubaba womta wakhe, akuphelanga ngisho isikhashana esingakanani kwasiqhamuka umuntu wazosiqongqozela la wasimemeza wathi sisi phuthumani nangu siswenu limele la. Masithi siyaphuma siyakhona siyamfica udadewethu uselele phansi ugwaziwe la emqaleni. Yes, makuyiwa khona kubaba wengane kubuzwa kuyena bamngqongqozela abaya kuqala bafika kuqala bebona isigameko bamngqongqozela wangakwazi ukuthi aphume ngaleso sikhathi. Wahlala-ke wahlala kwaseqhamuka amaphoyisa-ke kukhona omunye waya kuyena wafika wamngqongqozela wakwazi ukuthi aphume mase ngqongqoze yena. Ngeke ngize ngikwazi ukusho ukuthi ubani. Lokho kusihlukumeze kakhulu ngoba yena usisi walimalela khona egcekeni, wakwazi ukuthi bamhudule bambeke lapha ngoba ngithi bakwazi ngoba engekazi akwazi ukuthi ambambe eyedwa. Usisi wami bewumuntu omzimba, yena ubaba wengane asona isidudla. Kusho ukuthi kunomunye kunabanye mhlambe noma umunye abambambisa yena bamphonsa kamakhelwane. Isihluku esenzeka kudadewethu hambe kabuhlungu washiya izingane zakhe ezincane. Sihlukumezekile nje njengomndeni. Mhlambe mangase sithola ukuthi-ke lolu daba lenzeke kuphi, umuntu mhlambe umsolwa kulona umuntu okhona endaweni noma umuntu ilenzeke endaweni ekude eqhelane nale khaya? Kamakhelwane akude nje nakho uhlone sowumhosha. Ubaba wengane uhlala la ngaphesheya komhosha. Yonke into enzeke egcekeni la khona base beyamdonsa bamphonsela kamakhelwane wakhe. Mhlambe asiqala ukuze eMlazi sizokhuluma udaba olufuze lolu. Sicabanga ukuthi sake sayeza komunye umuzi okulapha ngenhla ukuqhubeka kwezigameko ezifuze lezi ngonyaka odlule sasibabaza isigameko sikaWandile. Njengabantu besifazane eNingizimu Afrika umthetho okhomba ukuthi uyanivikela kodwa kusaqhubeka ukuthi-ke nigcine nihlukumeze kanje. Njengabantu besifazane nizizwa kanjani? Nizizwa niphephile ezweni laseNingizimu Afrika? Cha, asiphephile uma bakwazi ukuthi sibulawe abantu esithi siyabathanda. Umuntu okwazi ukuthi ulala naye empedeni akwazi ukuthi akwenzeke into enjengale. Hayi, asihlukumezekile nje kakhulu. Sicela umthetho udlala indima yawo, ungachemi udlala indima yawo. Mhlambe amaphoyisa kumbe namalungu omthetho eNingizimu Afrika ukubona kwakho ukuhendlisha kwalolu daba ulihendlishe ngendlela efanele ngabe ulihendlishe ngayo? Okwamanje bona bayenza ngalendlela yabo but yena umsolwa uthe sethathiwe amaphoyisa wakhipha amagama abantu. Labo bantu sibona betanasa la abathathiwe. Kodwa-ke asazi mhlambe indlela ekwenziwa ngayo ngoba phela thina asazi lutho ngomthetho sixakekela. Hayi ubulungisa akakenzeki. Yena uhleli lapha phakathi uyasho uthi obani nobani but abathathiwe labo bantu abashiwe basekhona. Mhlambe sesizophetha isigameko sibhlungu kakhulu.
Into engifisa ukuyithola ukuthi mhlampe umsolwa ube umuntu vele onalo udlame towards usisi noma bebezwana nje kahle kungakaze nizwe isigameko esikhombisa ukuthi mhlampe bahelezisana kunokubekana isandla njalo njalo. Ya bona kuyaxatshana vele othandweni. Kodwa yena ubethi umsolwa lo bethi mabexabene naye usisi besihilizisana endlela ezazosingqongqozela la ekhaya. Athi ngicela ningisize ningilandele udadweni into ayenzayo angiyithandi siphume sihambe somlanda futhi nawo udadewethu aphuma abuye basi ukuthi ngakusasa ke bahlale kahle bayilungisa inkinga zabo. Kulokho angazi ukuthi uhlulwe yini ukwenza lokho mangabe kuyena okwenzile. Mhlambe ngoba ezinye zezigameko zike thinta mhlambe ukusetshenziswa ke kokuphuza uludakayo bakekho phakathi kwabo mhlambe uthola ukuthi ubesebenzisa uphuzo. Sikuzwile bathi khona lento abayuzayo bathi uyayuse kungenzeka ukuthi waye high ngalelo langa kodwa noma waye high wayezoba namandla ukuthi angabamba usisi wami kanje unu ambambe unumkhulu isidudla mina ngimncaneke kunaye kodwa ngimdala kunaye kodwa nje usisi wami isidudla. Into eyenzeke lapha na mina angiyiqondi okwamanje nje angifuna ukuqamba mangithi ngiyayazi ukuthi kwenzakalani. Yena umsolwa lo sicela ukukhuluma iqiniso asho ukuthi obani abamsizayo mangabe labo abashoyo ukuthi ibona sicela ukuthi umthetho udlala indima. Sicela umthetho udlala indima ubathathe bayoquestiona babuza ukuthi kahle kahle kubona bazini indaba. Angeke sikwazi. Mbukeli weKhaya TV sikhona ke la ekhaya kwaMkwena kusisi ilunga lomndeni liyasibekela ke kabanzi ngodaba olwehleke khona la phakathi kwekhaya ke lapho kugcineke khona ke kudluleke ilunga lomndeni sicabanga ukuthi balibeka nje endleleni lokugcina izolo ekhona la ngaphakathi kwekhaya ke ekutholakala ukuthi ke umphefumulo walo uthathwe ke umuntu abesondelene kakhulu ke naye siqinisekise subscribe button ke sibuye naso sonke siphelele. Mbukeli weKhaya TV sikhona la eMlazi kwayu Isigceme sike emzini kaMkwena apho sithole khona kudaba olushaqisa kakhulu futhi udaba belithusa kakhulu lokuthi ke kudlule ke indodakazi la ekhaya ke ugama layo uNumkwena odlule ngokusolakala ukuthi ke udlule ngesandla sesoka lakhe athandana nalo. Umsolwa ke ngokuzwa ke ngaphakathi ekhaya kuthiwa umsolwa ke usagciniwe ngaphakathi ke esidukisini kanti futhi ke umsolwa kukhona abanye ke abasendaweni ke abaveza ukuthi ke babe nesandla umlekeleleni ke ukuthi ke agcine ke egcine ethathe ke umphefumulo wakhe. Siyathola futhi ukuthi ke umsolwa ke unakho ubenakho ukuthi ke kube khona ke iyobisi ke azisebenzisayo ke umndeni ke uyasho ukuthi kunokusola ukuthi ke ukhona ukuthathwa kweyobisi ke ogcine ke kube khona ke ogcine sekumenza ukuthi ke kumlekelele ukuthi agcine ke esekwazi ke ukwenza ke esona ke lesigameko esibuka nje. Siyathola futhi ukuthi ke umlisa lo bengasiyeke umuntu ke onodlame kumbe ke umuntu ke osolakalayo ukuthi ke angase enze izinto ezinje kuthiwa kamebesho amalungu omndeni ke uma bexabene ngoba bengaboni ngasolini ke nothandiwe wakhe ubeza ngaphakathi kwekhaya ke azobika ukuthi ke abasabone ngasolini ke uyacela ukuthi azolekelelwa ke ekuthenini ke kuzoxazululwa ke inkinga abhekene nayo. Siyathola futhi ke ngaphakathi komndeni ukuthi ke unuke lo okuyena ke ongasekho emhlabeni ngokusolakala ukuthi ke ubulawe ngothandiwe wakhe ke malunga komndeni asichazela ke ngaphakathi ke kwekhaya ke ukuthi ke lesi usisi ke lo ushiyeke ingane zakhe ezimbili ke eyodwa ke ingane ayithole nomsolwa ke ibineminyaka emibili ke kanti futhi ke enye ke ingane ke ayishile ke emhlabeni ingane yakhe ke ebineminyaka engu-12 years ke umndeni ke ukukhombise ukukhulu ukukhungatheka ke ngesehlo esehlekele ngaphakathi ke kwekhaya ke sikhona ke la eMlazi ke sikubikela ke siyiKhaya TV2 qhaqhazela ku-subscribe button azoba sikulethele zonke indaba ziphelele.